Saitu buzi One Vision Gospel TV leta chaw lepinya Nehemia baski chase thon chana na leta em Khazohpa he Khazohpa Hrona pa ata to thaipa na chi pa acha tu pa mamo chacha em Khazohpa chahata rairutupa uve ta pa apa maksa pasana patla thai lepa uleipata rairuna patla thai lepa cho uve athipa apathak ta pa panha pita lera hi buzi thanga ve ta pa cho em panha ti kreso tilata palle tha hata alopono tota ti da opa po tha hata nasamya na na ta cha tlapong ta sa pong ri be tha hata akha khecha to thaili prai ne ve chatlo tu ta rong pa Khazohpa cha thaili pa ani ra chamo khapama achawatle o pa cha puji to emma puji ya Hrona Viachhâh sai tu puji dua be puji su Krista mo te chanu Khazohpa cha ta rairutupa uve ta pa machua amia khan leta Khazohpa heta thailepa to thailepa ane chamo polo aphe khal lepa leta anya thai rai ve bifwa bas thau cha sina leta cha natlite achi the bileta do pata ichakhu hi hira o thaita achi aphe kheta cha anna leta anya onata anna ta zapati ni onata ana chota inna ta ni ra o chena pha panna khaltle theina mania bihata taro na ta em chole ta bi ni o Khazohpa ta achove aji chahave atopa che se chole ta ato thaipa cha fro employer ta ni o pata fro achi se khba ha lapa pathara fia chahba Khazohpa Hrona na amato thaina mauta do o pata cha em palo achi pheta employer leta bi panese ta pahasa o pa ha mi patu pazu chese pazu emu phona te emu to opa chahba mena na leta Khazohpa heta mo thailei pa nei chamo Jesus Christa leta emole na mo thaive mole na ta apipa thika ha opa chapita pathai na nele pazu pi ha Jesus Christa nya pana vata Jesus Christa te mabozo hona ta cha Jesus Christa em siena em thai chana achahba re mania re patu opa Khazohpa heta Jesus Christa siena kha em siena ta pe ho Jesus anya patu posicha abai pata hebrai ba ho cha ro sri leta ama mali na zena ta ama ma corona zena thai ko ban ni ata abai mari thai pe mo se corona na ta mali na ra an nei le pa asosa popo Jesus Christa leta mania saita anarcha em thai chana acha bibri thai pe mo se moto posi ba ro le tho sa si thong cha skileta ahira anya papa mai ata leta thai pa cha sapatam surgeon sta mosire prata thai pa cha sapata eve Roma buatsaih cha khaleta savata atam mala Krista Jesus leta uposi chata thaile cha sanrai uphove bibmari thai pe he mo se Jesus Christa he tu posi picha Jesus Christa siena ahli pita Jesus batia chana khata vachu hoda thang thai ju ta he so chapop ile ko pa cha pa Khazohpa o emthe cha ale ko pa so chapop Jesus Christa he tu posi cha Jesus Christa le ta mani sai heta em malin rai ho the ko ve hallelujah me tho me leta Khazohpa ta alai pata e thei pa nei kha chama khawang Kumania Patsali Pata Utheve Johannes Ekhanaba Puli Chacharin Lechata Kupachana Neli Pachata Khazohpa Panave Khazohpa Chaka Pachana Chatlota Achana Pa Chaka Pachana Acha Jesus Christa Mania Pina Chapa Kupachana Vata Acha Kupachana Lopa Khazohpa Acha Kemuta Kupachaha Esila Anata Kumia Pachali Pata Utheve Tapa Sianaita Khazohpa Ha Topa epoca di kita kita opa sama pi mani opa sa mathai basena bana chasu thau cha sri le ta khiti mo pathi polo cha khuta
sami patla khutan te plo patla khutak chaw pa ha khaza patan anong pa acha he plo le te pa akhan ru cho acha ha evo bai kha khaza pa chata rairutupa eve COVID-19 va ta khissa to tule ta bopita thakha tlalin ta mne tla thupata ema bokona te tu emri thaita aphalla pita no pa charo puta upita em khaje zalta pului thaipata upita he rekha jisula bove apa charo phave nan ke hena tla bopi tlan pa charo apa chupa zinta bale liata una khata khipi bo pathita tila piji acha tlong kota nisu ko boraive amo kha abo pozicha ai bale ke la pa chupa zi khamcha ama ba no pata cha jisu apa tha problem jisu patharita khipi parata tila pirata achali kha ho refidi suliate ijira sonam ena kata tida ho kula eta mosina ta pho mosita khazapa padata alo pano to tinda opa po patla he ngasamia nan to ge chatla pamo ta tisa sapongori epabina kho zo pi bo he apa chu pazi khatlo bo eta jisu nakta mtlo khe jisu ta ngasamia nan to ge chatla pamo tisa sapongori epabila ha ane ne zido pa cha khai heta ko ho leina chaw thi thakhu athia puapa thi alai pa chano khata tote zido nga heta patla the ko ve disule ta na besin ne ta pa pa sai se khli tla o ta atla khi tai na apa pa ke ta tla khi kha em tla no pa heta jisu ko em to be mo hai re kha em to thai khola le ta ma ru na ma te le da ki heta la jisu pa da be ni atana em chili ni le ji em ru na ma pa la ni le ji heta no pa charo to em pa ha jisu bo ve na imangi papa jisu he bo ve na mani a no pa cha a na ngai o pa ta an ha to khai o pa he mani a no ke mo le ta pa ha o pa ta em pulo au chi a cha khe jisu pa ha na su le ta cha ata he a tha ji te jisu he ngaihla na pulo au chi pa he pala pa ha sam ne cha ta jido pathana no acha be jido cha ta be na be mo se amen tlen cha o abe pa mo po kum ne cha tu pa ngaruna jido na patha thele pe be ha samon na thitu ku jido na ha ta birila amno ko pacharu na ngaru na ba ji alagla ve nam cha ta tu thele pe be ta pe ko athi pata na pahna sa hei vata so krista mo tulu nabi chahla am pahna na cha am thla khio to pa anya pa na ta saba pa thai tam chule ra khio to pa chu enya pa ma to thai na cha athi tam na ta to mo se so krista mo ti cha hiya